İyi kızım, kaçan götürüyorsun? Boyjet kaldın. Seni bakkandan keyin sen de bizdi bağışın gerek da. 17'ge çıkıp kaldın degi. İyi. Niye öyle olsun? Niye öyle olsun? Köyge deydiyse biri öyle öğretsin şöyle. Belkim taqdir üçün Жоқ, апа. Сол үшін жыламай жүрмен атқан кішкентай қыз Өмірде мұңайған мен сағынбаудың жолы жалғыз Кім білсін тағдыр жасап біздер қайда жолығармыз Біз бәлкім тағдыр үшін İyi kaşarlar. Ne deyip bu kız? Ben nime erildim betin kayıp karayım. Hazır afçasam dile sağa geçmişim beyt. Sen kızsın da. Altıgiler erkekke. Kança jol açacağız. Kança jol açsan da erkek kişi geçenedi. Buldaki men apa deve. Men apa degenге sen hukukun yok. Мен бүт жашаганча үлгөрдүм артык. Бирок азыр мен бүт өлүп калсам, менден башка дагы канча кыздын жашоосу калат. Мен учукпай койбошум керек. Мен бүттүгүн ачыкка чыгарышым керек.